Kami mah hula-hula nami marga siagian. Kerajaan nami udah kami mah itu hamuna. Mula tema dihamu amang guru nami marga sinapela. Ido tutu gokot da si taimo jojo siya musang. So lunga maratapak kami ima hula-hula mu siagian. Ala borot mah hula-hula nami mada potong kami hula-hula tulang robot hula-hula marga siagian mada potong kami. Main mah musik nama doa sa foto-foto Muhammad na sila. Saat ma Tuhamu rajai saat kami kau di gulungnya lamamu ima kami pulang sih iya Gabi. ima nama buat nama lugu do boros pir Gabi tu lah. awas jika baju amat tok perlindungan si borok amat tani amat tok sila tua boros maritan selalu dari paror itu Yo soalnya lo boras pir, asapir matok koki, baul mamat talongan, bir matok kodimu, luju mana ngomongan. Ambol, sama boras pir nanti kakak nami, asa titik masuk lopak, golang matok pangarahuna, tuh sama nipe boras pir di kodi. Setuato mah kalau umanipak gada. itu Gabe della ora si sarà hata maita ubasa tami ma tu ahadoni nami ima songon hula situ hukul mulung ma hata akapasu hata gabe tu akka koparan ni naburut ubasa tami to Taiba jolo ubasa tama jo tutu hata songo si bobon nami nakinan ima eme namar ludu manang boras sipir ditodi saya mangaludon anak matutuhang di hamuna do mangaludo boru ma di hamuna pinopar di nabur nami ima eme namar ludu suasoni dan tong boras sipiriton di pirma boki baul map calongan pirma tong to di muna seluju matong pangomongan jadi songon ulus yang sifat soton nami imasak kami hula-hulamu godangna 10 lebar sudah mahamu nopar ni naborukku ulusan nami sada mawan mewakili sian hamu namar kahanggi namar dongat tubuh sada mawan mewakili sian harajani borumu manang nana borumu sada mawan mewakili sian bahok sian anak sada mawan mewakili sian bahok guru lasoni do annom sada mewakili sian nono dohot nini 10 sada Pak. Jadi songoni ma naboy pasaton nami ima ulos herbang tuhamuna raja di pamuran nami naboya. 10 sada tulang ate. Halo Bang Bro. inasa ma pakata yono muse tu tulang siagian asa pasaton pasugabe pasuhora tu nabur tu koparan ni naburuta pasatami to Upay huti-hut nami tersingot
dihagabiyo tersingot di pasu-pasu nasahat dinguluni na berukul ng bostang ng dibagas jam natitirdo maranak jala titir marburu marpahopus yang anak marpahopus yang buru jala di pataru di batasa hatun amarno maluhu bere kami akabere di umur na burukot sada umur na luar biasa sampai 70 tahun sada berkat jala sada pasu-pasu doon nitong-atungan ni ngulong muna sa luna mang buru namin markasi na pila di pataru di bata iboto namin ang postang lang di bagas jabo sampai marumur hampir sa 10 tahun na sa namin. Jadi di orang di kamu keluarga besar Sinape memahami akatulang ni bapak muna nakian marga siagian sakbuda guru tuksono peharoro namin na torop sopiga akatulang mo uli jalalas marohamuna matako karoro namin tulang muna marga siagian jaman jala di barhatuduruhan namin doi hajagaron ni ulau persaur maduau ni iboto nami dia pada partikiano di patari dahamu di son marhiti raja ni duh di bek kamu di son apa sioman suhi asa suluk na siobat bahane di pasorak kuna matari batama tong di sudi binopari iboto kuna postan di bagas jabo anak na ulo si buas sangap dohot buru na ulo tong si uloy hati jangan marisi hono di baik kamu di son nakalaya kamang boru eme sitap batua asa dalam ni hamya katulang mo domar pita-pita tu abata nomor tua di bata marhiti hata nomor tua na perjoloi na do asa eme masitap batua perlingkungan di si boru amat tadi bata amat dong yang nomor tua horas maha musaluhuk na di paro jala sikok di son di baik kamu amang boru sangga asa hatani nama tuan na perjuli tong dohonon nami diham disudi pinopar di botol namiao asa binangan ni si hoping matok tarukap tarabu matu sangkar maporik tu lubang manggo satua di pudian ni di botol nami na uksor matuai dihamusa luhun na pinopar horas maha matok peradalan mangomo aku nak akapartiga tu sikok di baik kamu di zona mangboro dohot sini juang asal lomang matok sini juang lomak sobi nabuak lomak tu dia sudah pinopare imoto namin na sa umato mangalaka lucu-lucu dong dadanya kapamo siko jagar di bet kamu ni song rap dohot haryana asa matatan mamaringin marurat jagi-jagi horas matututup di madingin manumpak ma amata mula jadi saha masolo saha matilogo tu potiat toh di rodang ibulan nung asaha sikok waduh kami tulang mula margasigit ulau persaur maduan ni iboto namin sahab na tutupang gabian cuma lo mahita na kakapar orasa so perhitian namin na mangulahon ulau persaur maduan ni iboto namin ang postanggan di bagas jatuh kubok kami doa kalayak kamang boru 10 sada lebar ulos serpang di tersongan ni mamang boru ulos serpang nabuhi hupasahat kami sa kami tulang muna margasiagian molope adong nahurak sikop isi amang boru kadi do kami bolu tu kado pangilong mo isok kami hula-hula magasi tulang magasi akia di namang ulau pasar matuan ni boto namin ang bostang nang di bagas jam alaman mula do uri mula na radengkan asa sacur mula sacur mula topa naman do talopor ya tong do waktu tau toba bedamang di hami godang mula bedamang do godang sok kita tong marhititan yang kami kabarga siagian lihat panggabian lihat marorasa sudah pinopar ibu to namin ng bostang di bagas jago pedabang di hami godang lihat niya isi mada siaka rohamu
kang gorang pun na upasahat tami. Asa songgo pasasoit songgo katubunan ni Palia. Halasok kamu memang boru nasautik. Gabi hok kamu nagpasosa dia. Ipating kira namang boru upasahat tami Tuhan. Naniliyong muna ito kami. Mulut uzo kami panakin. Hula-hula sekian, ikut-hula sekian, inuruhuk na. Alay marang kamu madukon. Dalang mo sa tawag ka. Hula sa gajang raho ito kami kanang bulong pa rin na borong na lison. Katulang na ba sa Roma kami madapot ang kamunan pa na walaw pa mo. Mga tangkas. Di pagkadaw ta na buderi. Anggo hokbarna turubungan niya kerejei mo pasatang ibe so ako lang pinasida tuha mo na ma bulong pa sa namin ma pero perjolo ma alano pa luong si Roro pehami madapot ang kamuna ima obat tunang to sa rohata ukahok bungguarna o ihitoro te jadi soni perjolo pa sa kami ro manong pa kamo kerejei maroon namin parbusin namin kaya ma nunga masalah seruan namin diharoro ni hula-hula namin tulak namin ison at mahuli asa usap-usap pahamin na sila okay tangyak ko ma ana tulungan na kada Salomon itu juga daw na sa uwi pa sa pamuka amuna sa kubana kasi daw nagi na jebulo ate jadi adong do pera janami gabi neng Roma hay pada potok kamuna gabi ima di nabros rohata ala kon namin tuwa na buron gabi na buron tas dala nang mahamubaw ni hani ka na do kada stil tulang ate gabi jadi hinabe tolong dengarkan dulu. Sudah belum perninaton, manoba tuhula-hula ta, pasama tuha satana, pasama tuha beakana. Permusin nami. Nung masya dosirohan nami, kami nang hula-hula
nami salutna. Borhat mahami pasahaton. Kamahog bungkuarna. So ni manong do piso na gacha ka tulang ate. Musik na madramo to. Basta magulo to. Aku heping di geng tuh dia. Untuk Sony pihak peluk na pinasa di peparan itu di medisot buamuna nas maruhamuna asa situ di masih opang belum les rumah sedia beda pinasat agak itu di me baga be paro segurang papinasuna sama tutulang musik nami alam usaha doa ima ibasat nami ima songan ada pada nakon nami tu amang baru nami senapela baik damang mat Sito de las Badungamang Matuhan Satan. Bukit nami. Ibados ni rohan nami. Dungar roh di son bola tulang nami. Hula napo sa simayuta. May mabang musik. Lama ngomong presiden musik nama drum itu si Baima ya iya kasih yang belum kiri kanan iya kami do berpikir do poras dorna ada dua sama koki do pasal tapi mana diguna ujung-ujungan di pasal nanti itu pasal tema tua muna sama bulu tu bola tulang pardoro oke salah satu jadi senari ke masih katapak kita itu punya laman nih dapur kami jadi sudah blokku kami bola tulang sudah tutup taruh situ kami masuk di dalam sini juga dia nak bola kami nak juga kan firma toko firma toko ini ko parang ni nak turun kami tu bebe na mahal ko parang mali sebelum main nak tumbak
Berarti sopo, ulang mo ba berarti ko. Lunga gabi ko parang nabur namin na kayo. Unga diamba ang nabur parang nanap. Sa amin na sul sa tikot dia. Apalagi tikon, biarin na wini na rin ganon, matanong sa nabur namin. Asa sahabat ko ibang gabi, sahabat na tempat perasaan. Medina. Tulang na. Jadi orang balapar berbalukuk kami Tuhan mau pemerun kami bolo ulus lasi pasaton kami opak sabona tula jalan kami dah kuboto kami penempatan mana somon dia atah hatrok kamu somon dia seberon kami ido nah kuboto kami juga seperti kionon bang ido pertikian kami Tuhan mana Naposo, bulan Naposo. Kasih kami. Bulan Naposo, Pak. Jadi boleh hati Pak di pertikian on setabi di hamu akan dokat tubuhku dohon nadok di mata siat terosok semuanya nak baru nami roti dan ada soal bolo tuh perjuluk ya madok kata di bagian seperti kianon ra da bodo pian non pas atau ko kita kena bardongan alau pas atau nak kena ulinan yang gatok kayak nakota jadi di hamu keluarga sedap bela mau lihat tema di pasar rohanami di bagian seperti kianon taruri di bagian haji pasar do tutu kita bangulahon ima persor batuan di dapur nami daung sorbatuai di bagian seperti kianon jalatari dari di bagian lasmi rohamuna dohok dia sedang di rohamuna saluhut bilang parni dapur nami dohok nama tomat tubuh lapatu pahon ada nauli naringgan terlumobi tuak kasaluhuk na akan asun na torok do terlumobi tuak akan tuak kahula-hula do tuak katulang karo di bagian seperti kianon jadi tak bola kacang bedo honon nami somo seperti kianon nung gabe tutu gabe dapur nami sampai nyuk gabe masaluhuk na ang paparan na poso jalan di seperti kianon di ulang kamu mah tutu ada pangarapok na laos dari bertukuk tutu patu pamuna aduan raja di dulu tuasa sinapor ni dapur nami sok soni mana tangiang sekami bula-bula si majuntak na doha bitutu na turut di bagasan kelas niroha somon dia dan pikiran kemudian di bagasan seperti kianon tas somoni mata siak kami bula-bula si majuntak puasa mati dan waktu-waktu urus si pasaton nami siak gula-gula naboso 5 mak 5 Gabe itu lah, gabe mah. Karena Tuhan menayar rajai, berita. Jadi di Panusi nami. Ini baru sini, baru. Ala naik pasar bulus mami, ada orang tulang do bulan Naposo. Ada apa berbeda? Marmula gabe, marmula oras, main damang mula padung untuk pada di Panusi kami ada di naik mengalia mami, asal dia gabe dia oras di Boparan di Napor nami nang postang di Jawa. Pas memang kadang lihat-lihat edena siar namanya. Langsung aja itu dua.
asa masuk ke dalam kita ke ruang munai asa tengok kok kamu pasti kompar ni buat kamu naon asa kumaha ka Solomon asa boy suman benon dapat sangat kamu Roma raja nami kasong batu amuna molu semua dia kenda boy terpatu bah helamon peremon Asal mak, kalau orang asal sini kita siapa, baru lah si rumah. Sesuai pada boy terpatu pak kabar ini. Bangga biar parora segera kami dah sunnah. Rumah kami naik mana berbang. Kalau tu orang kurang nak itu hula-hula. Si baju takkan. Pada mang mak, sobat dulu mama. Ayo. Orang sahabat tong nama jalo, mata-mata bama dia muna. Kemana mana deh, tahu juga. Nanti ini baru nyami. Yang juga naik mata terami. Asa baik jawang ma, asa hatan penuh ma di situ.